Hospital abaruya binjira no bakundaga mbere kamera zito abo inshunga stars zimwe na zimwe nibagira ngo no vinji nibashasha omubiri omuringo gubinji bari baturamo nago nugongera akubacwa enteje cyakombe kwatirine nokukera abikwatirine bya ward abo mubaro gwaba barimo tokatunga hokoraba no mu mbuga z'irwariro naho hatangire kwijura kikarenga twakirira umugambirizi w'irwariro akiri kugenda mu misho ibintu bihagarakamo referral hospital kutanaho na regional referral hospital zindi nereba abarwire bingi icyo kurebera nka buri zo bantu basa kwakira abarwire bari kurenga mu 200 abari kubavarigere omuri region yona hamwe na n'amahanga gatwetorire konkanenda mu cyumanya ngo Mbarara catchment area ya Mbarara regional referral hospital ni ankore region yaheza n'izindi songa ezinziteganisa irwariro konka bamabarwire nibija aha self referral ningashe nibija batatungere letter ningashe batatungere referral form kurga omarwara ganda garya hansi yitu kandi eco nkiretera haba mu ijorano mahango then eco cyaiza kubaho no shanga impactinga mnonga okutukuba tutebekanise abarwira bit omubazi gwebyona nugugu ya ejo niyo nshonga ahabwenchi management erukwebemberwa director Dr. Celestine Barige etwire netero muranga government kurebeka ngo bakuza irwareri ryaza aharengo rwa National Referral Hospital because nenda kugambira ngo services apparent services hamwe na specialists abatuye no mu irwareri nabo bo kushanga omarwaro again status nke ya National Referral Hospital. Our TV West ndisenyomo Gideon aho muri Mbarara.